ماه رمضانه زیده باری دابشنه کرنا موچی فرمانبران بازار گوشت فروشان جی ابشوی برچاف سست و خاف بویا و گوشت گله گران بویا وەک بەشەی گوشت فروشان دەبێژن ئەجبەرک و چەنجورên ئاژەڵان لە دەربەی وڵاتی نایەن و گرانیا لە فێوانژی بەهای گوشتی gelek bilind giriye. Teyva Ramazanê da goş gelek giran bû. Yanî golik gelek giran bûn. Golik ji derve nayên. Evêtên jî kemiyeka kêm tête ji derve. û zayiden elev jî gelekî giran bûy. دابش نکرنا موچه تاثیر کامازنا سیکامه کردی و روزت بری رمضان سیکا باش بزرگی سیگل کاستن. حکومت بودن بازار باشتر لیدید و اکی عالم نداشتی بری تشتی نکردی بازار یه سسته بس چطورش رمضان چطورش روزی دی ده ماه رمضان دا و به تایبەتی ده نوکەدا دۆک دێ چەندی قەیرانên dijwarên سوتەمەنیە و دارایی و گرانیا بازاری دا دەرباز دەبیت و بازارê گوشت فروشان jî ber bi vê giraniyê ketiye û serê her kîloyeka guştî 2 bû 3000 dînaran çûyne ser hevdem bazarên masiyan jî ew giraniye bixwe dîtiye ev yekî jî nerehetî lê defawlatiyan durust kiriye û dibêjin ev remezana pir qeyrantirîn remezan e bû hewlatiyan. Nijar Mihemed Kursat News Duhok